Tualthat ani rengin police te mai nilo TV representative le journalist te po in mitam tak thuan zotin an interview thina chuan heng an interview tam tak zing mi te hi poi khoi tu a Tualthat tu ngei an lo ni chang om ve fo mai an man tak ma in heng serial killer le Tualthat tu te hi thuzo an lo ni thina an chan dan vel te an om dan te hi en let le chuan arab om lam lama ani lo pon an ngei om du hle ole Tualthat tu te man an ni ma a an interview an thil ti chungchang an hrelo der ve lai te chu kan en ho le ang ole kan en tak ma in thil pakhat perfume ngai na tak theta na thulom om de umai karun soil kange kanau hi air hostess ani angin Saudi Arabia lama hena thlok ve ta ring maya heta hian a rem changa zong ve ta a high end perfume te aizol lamaron thon ril ruka aron thon vele tanual mai Saudi Arabia chu kan she chawanga an perfume quality thata wanga laran ni a Saudi Arabia mi ngei hi a leve lai ani a high end perfume rim tui tak te man lawm tak takin kan kol renga perfume ngai na te tan chuan kanau main dealer Instagram a apui changte tia hian vazot top mai ro u atlom ania brand kan kol thin tlang puite chu Miss Dior Versace Gucci Burberry Jimmy Choo YSL Victoria's Secret ti te ani e nice, no? Oh. a masapera hian Stephen McDaniel a oma chip chiar zokin a Tualthat dan hi kalauti chuak to ngeya a mel tangpo hian mi then khat chuan crime ngai na lampang te chuanin a mel atang ringot po hian in lo hre to mai thei a then oma mi Lauren Giddings bo chungchanga zona a chang me ka mi bo nen hian Marshall University a chirlai ve classmate an ni a cholni jing darli le chan be jun ni somni paruk kumsang ni som pakhat khan Lauren Giddings ina hian a lot ru a kutkor abun thlapa mai ko arwa boka ti chuan room a lo om a classmate Lauren Giddings chu Stephen McDaniel hian a kut ngei na rek hlum ta ni atu ka tu manan shelo nan Lauren lu kutle a ke te chu ara ina tan veka helai an chen na vela kempa sabol hlo boma hian apaya ataksa labang zong chu kan mi thla thia mayang chu henga bang zong hi mun hlade uleka bol hlo boma thawa payani ache dan hi arab om tak seta an ron thak le bok ti chuan Loreni chanchin shia tani tak lawa wangena bau thu report ani a ti chuan mi tam tak an interview a heta hian a thetom pa Stephen McDaniel po hi interview ani he a interview a hian inrin ni atang khan tumanan hu do lova ti ten alo changa chuan Loreni hi eng angmi nge tia zo na chu heti hian a changa mi thata kani minel om tak mai ti in chuan abau chung changa arin thu te asoile a khoya mo kalanga tu emo in anlo be ani mai thei atia ani na taka chuan a room nge ya re hlumani ti hi a shechiang lutuk chuan abau hnu a hian a ina an valu thu le lu ruk na hnu ma o ma om lo thu te a soile a ama nge hi cha bisper lo nei ruwa lo lu to ru chu ani reng si o kan en lokang we're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. She's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. We can think is that maybe she went out running and someone snatched. So there's no sign that anyone broke in. chuan hetia a interview lai hian Loreni kele kutli alu ti lo ataksa a pai kha an hmu tak thu an shet chi a ama interview tu hian ataksa tak chu an hmu ta ni chu ti na shila Stephen hi boy vek ang mai na oma apia dewa awa thua Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. That's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. he hi mi tam tak chuan a thia nu thia torna do wanga mon ti mai thei ma se hi panic attack ani ber
abuai zo ti na zo kani mizale na ni na chu abo don ti angai to ani mai thei he interview nu darkar khat nu le ka hian a inda pani a andap vel lai hian Steven omdan hi diklavin a nervous ema tui bottle som lai lo in mana a thlan na sa hle bok a ina hian a thuziak meichhia a huat na thute an mu chewa chubaka loreni hi date puya alo soma loreni hian bialpa ni awangin alo nar nge a he thila thlen malo ka thil thleng ani nge ti chuan a ina hian loreni taksa a zaina a ra te mu chuan le ta zela chuan a poi khoi a pom lok lo thlasom mata nu a in puang chia dam chunga tang turati ni in kumsang ni somli pakhata perola chhuak thei turati ani Christy Abrahams interview mol hilom achap hiala achap der kan ti ang afanukum rukmi lek thattu ani a bo angin police ne na a reporta TV a achap der ta vela afanu ruang hi an mu nuwa postmortem ni in ti du da kuthak chu thlaenge mo za ta lo twar to tian mu chuaka a maya an nek na nuwa oma alua kuthak na na ve tak tenen secret de na nu te ataksa mu ani a ma ni po in veng theilo kumrukmi laka achet na hirap thak takani abialpa Robert Smith po aina rol ve nge a hetiang abik takin no pangte chunga ti thei mishing an lo om hi heng case hriat hian maktia thin rim taka ti thei nei si lova an thalak en tlok ya olin ti vem Christy hian afanu hi akhabea lelam atangin voi thum vela nek ti proof ani boka afanu khonga ithak taka soisak hlum nu hian abialpa Robert nen hian arwang hi suitcase ni enge mo chenanda a nuwa la chhuakin an hala an phum ta ni about thuan report a hriat chungvel chu bo ang mai ani mu chuan nei ma chu a interview mol hi o afanu hi ama ngeina thata arwang chu suitcase da a halani ti chiang taka she chungin him taka aron le ta be sei thu te trap chungin asoi vel lai hi kan en lokang But then You want to say that? Can I please go to the police? Just hope that she's found as soon as possible. That's what we court chuan Christy Abraham sian afanu hi apadik tak Chris Waipart a an emawanga huat ziate an shechwaka chuan thlasom pangami lekania adara ase awanga thiam lo chantir ni boka chubaka kumthum mi ani in afanu ki sha hian social worker hena anu in secret manga ati kan thu lo shil to boka afanu chunga hian nunun rong dik takani engkim achet dan te hriat fekani don lo le ngal atopa chuan abialpa Robert Smith hi ain nam hnoi eve awangin kumsom pani tal tang turati ani a ama Christy Abrahams hi kumsom ni pasari tang turati ani ve thunga ma se kumsom paruk nuwa perola chhuak thei turati ni in kumsang ni somni pasari April tha a perola chhuak thei turati ani a achungte chuan fear lawan ti hle kumsom li paruk mi leknia aron chhuak tur chu anlung oilovin makanti a min thong ani anti heta hian Matthew Heverly hi Brantford County a in kota journalist an interview meka kumsang ni sompariat me ni somthum pakhat khani a hemituk hian helai vela luite a hian ruang charani a heiwanga helai vela mi an hu fu te interview kwal hian nia azan vela mote thil danglam engi motalan shat le shat laute an zot kwal vela Matthew hian engma shat lau thu alo soi That's what they were actually doing. I had no clue. engkim shechiang tu berma ni se engma shelo angle athi berapo hi tunge ani shelo angina oma a chan vel dana chuan solai vela son kong puilam atanga lo tlan ten an su palanga thil thalo taka thlengpal hlawanga hela hi tu thingtlang ani boka ataksa hi da bawan tu mani ang ti te na changa ma se he mechia kum som rukmi ruangan mu hi ama Matthew anu ngei hilo ni in anu ani ti po kha shelo der maka a interview na la khan kanu chan sia se a thong tang tela ti zuya chuba ka herwang hi tu unau nu mo fa emo tu nu amo ani om si a te an ti vela ama nu ngei ani a ani ti po shechiang ama tha ngei ani bok What the hell's going on? And now I realize that's what they were actually, that's someone's either daughter, mother, whatever, both.
I think it was kind of a hit and something happened. My mother, she would be concerned. And probably a lot of the other neighbors would be. He interview changa dar ka rei lo te a hian Matthew Heverly him manani a tan in chu a chhuah san to mel lo ani. A hmel atang ringot po hian ani hi chu in shelar viau to mai thei ani crime case lar ber pol ani a chan chu arong em ani. August ni som pathum kumsang hi som pariat khan shenon wat le afanu no pangte pahni te an bau thu an thian thatak pakhatina report ta shenoni hi appointment poimo te kallovin text message le phone call te achang lo bok nen an pa Chris Ward po in TV lama anupui le afa te him taka an lo let le adu thu alo soi ve boka anupui nen hian an hlim dun em thina an nu shenen hi arai mek le ngala an fa patur hi nikoti in an nu hian a ming alo phwa sa thlap to boka mase hemikum ni pui lai vela tang khan anupui shenen hian apasal Chris a hian thil dang lam ma shetana a thian nu nen text message sa anin biak na a asoidan chuan an pa chungchang soin adang lam to tunge ani po ka shelo biak po min belova enge thil dik lo ti ka zo amin chan chuan atong ani maya hetiang boina hi kan nei ngai lo tra fak mai ka du ti in amang an thu shila an pa hian anupui fanau te an bo nu hian interview a peta a an nu chu in then chungchang an soiduna wanga alung oi lo thu te chu asoya mase tuna khonge an oma shelova ron let se adu zia soimol mala nizana te chuan light ka on veka ka faten mi ron tlan pel vel te mu ka in be se ema mase athleng si lo te ti a engki mashia afa tele anupui hi ama nge hiana that anupui rai lai kumsom thum palimi hi arek hluma afa te pahni po an hnar le an ka hubbetin athatani anupui arek hlum phota ana thona hmuna anupui ruang le afa te pahni chu awaphura gas tank vel omna hmunani a helai an thlen hian afanu pahni te hi ati hlum le a an pahni ruang hi oil tank ka da in anupui ro chu helai vel bora hian phum thungani engki ma shevek chuan hengati chan po hi meiche pakhat wang mai anupui lo hi midang ngai zonga lo nei reng ni in he a interview en leta huwa thlala taka hian an in chu afa te le anupui tel lo chuan adang lam vek thu te soya he ina hian keima chia chuan ko om theilo te ti ta velani kha afa te kha kanun na ti ina soibok chuta asoi thuizel hetiang hi chu TV vela bakala mulova mangchia ka cheng me kani ka chuak thei si lo te ti a interview tu in tu na hian inupui hian lo mureng ta chesila enge ane nai soyang ati a Shannon Bella Sheles khoya mo in omani chuan lo horu lo kir sham ro tu emoten in lo kola in lo ompui ani chuan ron shwai ho sham te u an vai khan ka mudu a kamamo ani ka soi to ang khan he in hi an tel lo chuan ruak vekani khonga in ron kir tir sham ro u ati a masi a mela enero chuan thinlung taka thu soya anglova thabar mel por pu heklau a interview lai chu tuna kan enang the sheriff's department. Everybody's like they're doing their best right now to figure weren't here. Nobody was here. What's your wife's name? Shanann, SHANANN. What's your kids? Bella and Celeste. I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. I want them back now. I want them back now. I just want them back. I just want them to come back. Case kal zela nufa khongai thak tak thita te ruang po hmuni in atitu chu interview pe a lokir tura du ngoi tu an pa bernge hi loni in atopa chuan Chris wa thidam chung tang turati ani a ashem no dik tak chu life sentence panga lai baka kum somriat pali tang turati ani aron chuak to don lo a ang khop mai